салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳаввулоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. имрӯз 17 июн ва мо дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. созмони гузоришгарони бидуни марз аз ҳукумати Тоҷикистон хост хабарнигорони тоҷик Абдуллои Ғурбатӣ ва Далери Имомалиро раҳо кунад. Иззат Амон, ҳомии зиндонии ҳуқуқи муҳоҷирон, аз идомаи баҳси додгоҳӣ даст кашид. Вай гуфтааст ба адолат дар додгоҳҳои кишвар бовар надорад. Ва камбуди шакар дар бозорҳои Қазоқистон боиси аз фаъолият мондани бархе аз корхонаҳои қаннодӣ шудааст. Нархи шакар 2 баробар боло рафт. созмони гузоришгарони бидуни марз боздошти блогер ва хабарнигорони тоҷик Абдуллои Ғурбатӣ ва Далери Имомалиро маҳкум карда аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст ки онҳоро раҳо кунад. ин созмон бо нашри баёнияи кӯтоҳе дар саҳфаи худ дар Твиттер навишт ки Далери Имомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ маҳз барои фаъолияти хабарнигориашон таъқиб шудаанд ки мухолифи қонунҳои Тоҷикистон ва қавонини байналмилалӣ аст. дар ҳамин ҳол мумкин аст имрӯз додгоҳе дар душанбе қазияи Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатиро баррасӣ кунад. додгоҳ тасмим мегирад ки ин ду рӯзноманигор озод шаванд ё ба ҳабси пешакӣ гирифта мешаванд. қарор буд мурофиа баъд аз зуҳр ба вақти душанбе баргузор шавад. соати дақиқи он маълум нест. айни замон нигарониҳо дар Тоҷикистон аз боздошти хабарнигорон зиёд мешавад. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, хабарнигор ва блогери дигар, мегӯяд рафтори мақомот бо ҳамкорони ӯ ғайри қобили қабул аст. қазие ки имрӯз ба сари ду нафар рӯзноманигори ҷавон Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ омад, ин як ҳушдор аст, як огаҳӣ аст барои дигар рӯзноманигорон ки эҳтиёт бошед. даст қалам забони худро пеш бигиред. то мабодо сазое ки алҳол Далер ва Абдуллоро таҳдид карда истодааст, ба шумо ҳам мувоҷеҳ нашавед ба он ё рӯбарӯ нашавад он. вале дар гумони ман як чизи дигар аст. мегӯям Далер ва Абдулло ҳарду қурбонианд. қурбонии касби хеш ва дуюм қурбонии бозиҳои сиёсии паси пардагии ҳукумат. вале мутаассифона ба фикри ман гурӯҳҳое ҳастанд ки махсус барои паст дадани имиҷи Тоҷикистон, имиҷи роҳбари давлат дар дохили Тоҷикистон кор мекунанд. ва ин нишонаҳои он аст ки онҳо намехоҳанд ки Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати рӯ ба рушд, яъне рӯ ба демократия оварда бубинанд. Завқибек Саидаминӣ, хабарнигори дигари тоҷик ҳам ба радиои Озодӣ гуфт он чӣ ки бо Далери Имомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ сурат гирифт воқеан мояи нигаронии ҷиддист. ҳамаи мо оное ки дар расонаҳо кор кардем ё оное ки чизе менависем, наворо мекунем, маълум аст ки ба куҷои даъват мешавем, ина намешавад рад кард. масалан даъват мешавем ва ҳар боре ки масалан агар мо ҳам даъват мешудем, ман як чизи муқаррарӣ масалан ҳисоб мекардам. бубинем уна вазифаша иҷро мекунам, масалан моро даъват мекунад, шояд намедонам кадом як куҷои як лағжиш аз ҷониби мо сар задааст. ин ҷои ранҷиш надорад. вале вақте ки як мақомдор як рӯзноманигора латукуб мекунад, як мақомдор намедонам ба хотири кадом матлабе ки фақат ба хостаи ӯ нест, масалан ӯ худша таҳқир шуда намедонам ҳисоб мекунад, танқид шуда ҳисоб мекунад, мебара журналиста пушти зиндон ё намедонам боздошт мекунад, ана ин воқеан боиси нигаронӣ аст. Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ рӯзи 15 июн аз сӯи додситонии ноҳияи Шоҳмансур боздошт шудаанд. ва зимнан пайвандони Маҳмадсултон Мавлонназаров, рӯзноманигори дигар ва афсари пешини амният гуфтанд, дирӯз мақомоти интизомӣ ӯро аз хонааш дар душанбе бурдаанд ва маълум нест барои чӣ ва ба куҷо бурда шудааст. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод сарнавишти ин хабарнигорро пайгирӣ кард ва ҳоло дар студия бо мост. Мирзонабӣ, то ин лаҳза чӣ иттилои наве ба даст омадааст? бибинед, наздикони Муҳаммади Султон рӯзи 16 июн ба радиои Озодӣ гуфтанд 9 намояндаи мақомот ки баъзе ба тан либоси милиса доштанд, субҳи панҷшанбе ӯро аз ҷои хобаш бардошта бурданд. дар идораи милиса ва дар додстонии душанбе дар ин бора ҳеҷ чизе ба мо нагуфтанд. хешовандонаш мегӯянд ки мақомоти интизомӣ ҳангоми бурдани ӯ Маҳмадсултон Мавлонназаров ки 72 сол дорад ва бо номи Муҳаммади Султон машҳур аст, ба ӯ рафтори дуруште доштанд. мусоҳиби мо ки нахост номашро зикр кунем гуфт
به محمد سلطان حتی امکان ندادند که پای افضلش را بپوشد و پای برهنه او را به سمت نامعلوم بردند و تا کنون درکش نیست. روز پنجشنبه در شعبه کارهای داخلی، دادستانی و اداره امنیت ناحیه سینای دوشنبه به پیوندانش گفتند درباره در کجا بودن محمد سلطان چیزی نمیدانند. مقامات امور داخلی و دادستانی به زنگ‌های ما هم پاسخ ندادند. بله، هیچ تخمین و گمانی درباره سبب‌های بردن محمد سلطان هست میرزا نبی؟ چی میتوانست سبب بازداشت احتمالی افسر سابق کمیته امنیتی ملی شود؟ شاید روزهای نزدیک مقامات این مسئله را شردی‌اند، چون از تجربه های پیشین میدانیم که وقتی فردی شناخته بازداشت می شود، وزارت امور داخلی یا کمیته امنیت از طریق رسانه‌های دولتی گزارش را درباره آن فرد نشر میکنند و میگویند که قانون شکنی و یا جنایت کرده است و غیر و کذا. اما محمد سلطان وقتی آخر در فیسبوک فعال بود و در شبکه‌های اجتماعی پیوسته رفتار مقامات را تنقید میکرد، از جمله در مورد حادثه بدخشان. در یکی از نوشته‌هایش سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را تنقید کرده و گفته است خدمات اکادمیک یتیموف تعقیبات روی راست و غیر سودی را که یقین سالهای پردهشت 37 و بیری را خاطررسان می‌نمایند قهرمانانه ادامه می‌دهد. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار مقامات با محمد سلطان 72 سال را که سالهای 70 در روزنامه کمسمال تاجیکستان کار کرده است محکوم نمودند. ولی ببینید زرنگیز روشن نیست او را برای تنقیدهایش از سیمومین یتیموف بردند و یا نوشته‌هایش درباره حادثه بدخشان یا مسائل دیگر. بله، تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره بازداشت احتمالی محمد سلطان یکی از خبرنگاران سابق تاجیک صحبت میکرد. برنامه را با یک خبر ادامه می‌دهیم. عزت امان حامی شناخته مهاجران تاجیک گفته است که دیگر از حکم دادگاه به زینه‌های بالایی شکایت نمیبرد، زیرا به عدالت در دادگاه‌های کشور باور ندارد. وی به وکیل مدافع و پیوندانش گفته است که حکم 6 سال دیگر زندان از دادگاه اسماعیل سامانی او را ناامید کرده است. محمد سعید خالف پسری عزت امان روز 17 ایون به رادیوی آزادی گفت در صحبت پس از حکم دادگاه مذکور که به او صورت گرفت روز 6 ایون عزت امان را به 6 سال دیگر زندان محکوم کردند. به گفته محمد سعید خالف پدرش از بی‌اعتنایی دادرس‌ها به وجه‌های قانونی درباره بیگناهی او شکایت کرده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک را بار اول سال 2009 دادگاه با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد و امسال با عین گناه 6 سال دیگر به حکمش اضافه کردند. خودش میگوید که بیگناه است و برای دیگراندیشی و انتقاد کمبودی‌های حکومت از او نقار گرفتند. شما اخبار آزادی را تماشا دارید. امروز روز جهانی پناهندگان است. سازمان ملل این سنه را با هدف جلب توجه به سرنوشت میلیون ها نفر اعلام کرده است که بر اثر نزاع یا تعقیب در کشورهای خود بیخانمان شدند. صدها شهروند تاجیکستان هم تلخی و شیرینی های پناهندگی را چشیدند. چندین بحران سیاسی در 30 سال استقلالیت در تاجیکستان باعث پناهجو شدن منعقد و دیگراندیشان زیاد شد. پناهنده های تاجیک چه روزگاری دارند و چه زندگی را پشت سر میکنند؟ برات یوسفی در این باره گزارش دارد. روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده به گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه سالهای 90 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستوارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعدادی از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعدادی از بازگشت به وطن خودداری کردند. روشن تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادیخواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی‌ها و بی‌سروسامانی‌ها در کانادا پناهنده شد. ما خود را موفق حساب می‌کنیم. خانواده من از جمله بنده که در کانادا مقیم شدیم و ما دیگر شهروند این کشور هستیم. این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خاصه برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند.
дар солҳои ҷанги дохилӣ дар тоҷикистон на ҳама аз алоқамандони муҳоҷират тавонистанд дар кишварҳои пешрафта паноҳанда шаванд. теъдоде дар Русия ва Қазоқистон бо тиҷорат зиндагии худро мечархонданд. абдуманон шералиев низ дар он солҳо дар тоҷикистон машғули соҳибкорӣ буд, вале дар пайи фишорҳои мақомот соли 2015 водор шуд кишварро тарк кунад. бо ҷустуҷӯ иваз кардани ҷои истиқомат муваффақ шудан чандон кори сахл нест ва аммо барои нафаре ки озодиро дӯст дорад бузургтарин муваффақият ҳамин озодист. парвиз муллоҷонов сиёсатшиноси тоҷик низ бар ин назар аст ки раванди паноҳҷӯӣ дар тоҷикистон аз оғози ҷанги дохилӣ то ҳол қатъ нашудааст. дар шарҳи ин мавзӯъ ин низоъшиноси тоҷик гуфт ки дар маҷмӯъ бо беҷошудагони замони ҷанги дохилӣ дар тоҷикистон теъдоди умумии паноҳандагони тоҷикистонӣ ба 3 миллион нафар мерасад. дар моҳҳои аввали ҷанги шаҳрвандӣ мо асосан гурезаи дохилӣ доштем ки аз минтақаҳои гирифтаи задухурд ба Душанбе, Сухт, Кофарниҳон ва Кулоб мегурехтанд. мавҷи дигар ва бузургтаре дар Тирамо ва зимистони соли 92 ва 93 оғози 93 пас аз шикасти ҳарбии мухолифин сурат гирифта буд. дафтари умури паноҳандагони созмони милали муттаҳид мегӯяд ки соли 2021 шумораи афроди паноҳҷӯ дар ҷаҳон ба ҳадде афзоиш ёфтааст ки роҳҳалҳои мавҷуда барои кӯмак ба ин қишри мардум дигар кифоят намекунад. дар гузориши тозаи ин ниҳод гуфта шудааст ки шумори мардуме ки маҷбур шудааст хонаҳои худро тарк кунад дар соли 2021 ба дараҷаи рекордӣ расид ва ин мардум аксаран аз таъқиб, низоъ, хушунат, поймолшавии ҳуқуқи инсон ва ҳам ҳодисаҳои вобаста ба беназмиҳо рӯ ба гурез оварданд. ҳоло меравем ба Қазоқистон. камчин шудани шакар дар Қазоқистон ҳафтаҳои ахир бештар эҳсос мешавад. як корхонаи қаннодӣ эълон кардааст ки ба далели набуди шакар фаъолияташро қатъ мекунад. раҳбарони корхонаи Латте Роҳат гуфтанд маҷбуранд муваққатан аз тавлиди шириниҳо худдорӣ кунанд, чун барои идомаи кор шакар надоранд. дар чанд ҳафтаи ахир нархи шакар дар Қазоқистон 2 баробар афзоиш ёфтааст. чаро? мавзӯъро Шаҳлои Гулхоҷа идома медиҳад. агар то 2 ҳафта пеш мақомоти Қазоқистон дар қисмати ғарбӣ камбуди шакарро эътироф карда буданд, ҳоло ин мушкилот дар саросари кишвар эҳсос мешавад. дар Қизилурда мардум барои харидани шакар аз субҳ навбат меистанд, аммо сарфи назар аз маҳдудияти ҷорӣ шуда ҳамон 1 кило шакар ба дасти на ҳама талабгорон мерасад. ба мо мерасад ё не намедонам. мегӯянд ки танҳо харидани 1 кило иҷозат асту тамом. ҳамагӣ 10 нафар тавонистанд шакар бихаранд, ба боқимондаҳо нарасид. нархи шакар дар Қазоқистон тавассути созишномаи махсус байни шабакаҳои тиҷоратӣ ва ширкатҳои ғизоии иҷтимоӣ назорат карда мешавад. он тоҷироне ки бо маъмурияти маҳаллӣ чунин шартномаро бастанд, ҳақ надоранд нархҳоро боло баранд ва маҳз захираи шакари онҳо зуд тамом мешавад. дар мағозаҳои хурди чакана арзиши ҳар кило шакар ба $2.5 мерасад ки низ аз меъёри муқаррар кардаи давлат 2 баробар зиёд аст. ҳоло мо дарк мекунем ки бояд ҳаҷмро зиёд кунем. барои ин мо ҳама корро анҷом дода истодем. ба маркази тақсимоти мо ки мунтазам шакар ворид мешавад, ҳамарӯза бидуни истироҳат кор мекунанд. мо ҳоло аз ҷумла 4 вагон дорем ки онҳоро қабул карда фавран месупорем. яъне имрӯз аллакай шакар вориди шабака мешавад. ба ҷуз аз харидорони оддӣ, истеҳсолкунандагони маҳаллӣ низ камчини шакарро эҳсос мекунанд. яке аз бузургтарин тавлидкунандагони маҳсулоти қаннодӣ дар бораи мутаваққиф шудани фаъолияти корхонааш дар Чимкент хабар дод. бо вуҷуди ин мақомоти як қатор минтақаҳое ки дар он ҷо норасоии шакар ба қайд гирифта шуда буд, то кунун вуҷуди мушкилотро дар таъмини он рад мекунанд. масалан, мақомоти Алмато иддао доранд ки маҳдудияти фурӯш ба хотири мубориза бо ҷалобон ҷорӣ шудааст. ин охирин матлаб дар барномаи ахбори озодӣ буд. ташаккур ки то охир моро тамошо кардед. хабару гузоришҳои аз ин бештар дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам сафҳаҳои Радиои Озодӣ дар Фейсбуку, Инстаграм ва Ютуб дастрас аст. ба шумо истироҳати хуб мехоҳем ва то барномаҳои оянда худо нигаҳдоратон.